masisiba, a blessings na among ya. No ang ni a blessings sa abong mo, ipa blessings mula. Akasabit tilalanti masisiba jalabatan ed sokoni. Wajah tilalamu iya may ponsya ed color blend PS. Wajah tilanti masisiba ed color blend PS branch opening ed sokoni Bugalyon Pangasinan. Inimbitan na tilanti ng Ma'am Hilda de Quintos ja ed opening da. No labay mo mampaprint masisiba bisita kalaba ja ed dalem na aligoyon sa nang may color blend ja. No labay yung unad color blend wajay tarpaulin t-shirt sticker signatures tan anto ka man i-print da opening irayaman dito Saturday 8 AM to 5 PM. Katon masisiba no labay mo mampaprint no walay ponsya yun si kayo jakala mampaprint ta quality ja. Insan nuwa jaka masisiba maong iraman asikaso. Aga nilanti akairong masisiba ya kasabi pinaakanda ya tampol. Ay kung si kayo lanti masisiba siyak sumakapalya lupa katon inyar-yar kulay mangan. Ayagi mamil daunan takala naras nakla. Ay sus atang sulaba-labay na masisiba masibakan talaga animal. Inarnaro datayin maong awa inalagar datayin san siya ang gano'n o tilad pon siya. Makapal sulupaton talaga yung masisiba awa kalaos na kalaos. Wala ibagak si kay masisiba no pon siya agyo tatanggi ay grasya. Tasay mabaing na irasan. Inirong kulan tampol masisiba tanara sa nakla inkamot koya inkamot. Maninam kalala mo awa. Galila masisiba subun pa kayo. Andila takulang kuniya. Agama natila si Ma'am Hilda waji mambuabuaboy sang ito. Say kwanan Ma'am Hilda kalaus kalabat. Ay say kwang kumot ayon kwang ko. Waja ma si Sir LG. Shout out po sa inyo sir. Shout out mo manaya ma'am. Ud sa may asyon si Sky. Kaparag mo lama asulasi mani si imya kanto narasan mo labay tulay mabuwag. Natin masisiba lakaladya no amu labay so narawi lakadjad branch dad Aguilar Pangasinan wala mo jad Espinosin Bugalyon lakaladya. Katonting full time mong od Ma'am Hilda taynidan to tayo mo na kitchen ya color blend. Nata masisiba na muna pala sa masisiban Pangasinan ipakabat ka sika. Na muna pala sa masisiban Pangasinan anak mo sa masisiban Pangasinan at Facebook page ko. Na mo sa masisiban Pangasinan at YouTube channel.